Awuphile uphusha uphumelele kukona konke okwenzayo kama kupastor ngitshalile inyuflick udabo lamaphupho kodwa ke asikugcizelela ukuthi abantu ababuze indlela efanele abantu abafone bengabalandeli bale channel kuphela bebingelele bechaze bese bebuza abakubuzayo umuntu akangangi-WhatsApp umuntu akangisendela ama-SMS umuntu akangangifonela ngibuza igama umuntu makangifonela akachaze lonke iphupho angachazi uhalf ukuthi musuchaza impendulo phinde athi hala qhubeka la no we don't do that so sibheka la usalelisiwe sibahle sanelisiwe sibahle uthi cela ukubuza xa uphupha ukhulelwe uvalelwe ebumnyameni so sizofocusa ebumnyameni kuyiphupho lakhe uphupho esebumnyameni ukuthi bekhulelwe then because ikhona ivideo noma ama-video nyamaningi la sichaza khona ngophupho ukhulelwe so share lokho la ngoba la ivideo nevideo funa kube ikhuluma ngento eyodwa so that izoba lula for ama-keyword umuntu message into ethile uyayithola lento leyo so before bengifayela nje ngifaka lonke into ngihlanganise ngabona it doesn't make sense and kwenza ukuthi kube nzima ukuthi umuntu afike kwimpendulo yakhe esekuyifuna so la sifocusa kwinto eyodwa ngeyodwa so ukuphupha ebumnyameni kungenzeka uphuphe usendaweni emnyama ewumgede umgodi kuyenzeka uphuphe usendlini emnyama kuyenzeka uphuphe endaweni okuyona ngabe nje akusiwo umgodi akusiwo umgede akusiwo umhume kodwa kuyindawo yohamba kumnyama kusebusuku kuwuphawu luphi so number 1 ngokujwayelekile uma uphupha usendaweni emnyama sikuthale njengophawu luphi kakhulu kungukuthi uvalelekile lapho noma ukwazi ukuphuma lapho uhamba lapho noma uhleli lapho ngoba lokho kusuke kukhomela ukuthi udinga ukuthola amakhambi ukuze ususe ibhadi noma wethule amathunzi osuke uthweswe wona izitha zakho shuthi lingavela iphawu leli zama lokuxwayisa ukuthi kungenzeka nje manje umuntu oseqala ukuhaqwa amathunzi ekumele uwadilize ekumele uwethule kuwe okungenzeka afika ngenxa yezitha zakho ke yayibona noma ke washonelwa wangakhetha noma waweqa ngendlela yabona wawahabula endleleni kodwa sekunamathunzi ufuna wadiliza number 2 kuyenzeka futhi uphupha usendaweni emnyama kube uphawu lokuma ukuthi uvalelekile noma uhleli kuyo noma uhamba kuyo ngoba lokho kusho ukuthi empeleni kumele usukume uthole usizo kube laphi noma uthola imkhuleko namandla ngoba kungenzeka impilo yakho igubuzelwe yifu elimnyama noma igubuzelwe ubumnyama sisho njalo futhi ke akulungi lutho noma ke ngeke kwalunga lutho ngenxa ke yezigadla ukuthi kade uvalwa impilo yakho ngenzeka kade uvalwa kuba omunye kuyenzeka uthola ukuthi kade right siyabona mhlawumbe siyaqala siyaphupha amazinto eminyama ukuthi bayakuvala sibakunameka ngamathunzi bakunameka ngezilwane ngezibhoko sosukuma so number 3 kwesinye isikhathi ke uma uphupha usendaweni emnyama kungaba uphawu lokuma ukuthi uvalelekile noma uhleli khona noma uhamba khona ngoba lokho kungasho ukuthi umuntu oseqala ukuphambuka oseqala ukuduka endleleni kaNkulunkulu noma kwinkambo kaNkulunkulu usoqala inkambo engalungile nokudla nokubhubhudla isono 1 kaJohane 1 verse 6 uma sithi sinenhlanganyelo naye sibe sihamba ebumnyameni sinamanga asenzi iqiniso 4 futhi uma uphupha usendaweni emnyama kuwuphawu oluhle uma uphumile kuyo ngoba lokho kusho ukuthi umuntu ophunyukile emandleni obumnyama ngenxa yezinhlambulo yokuzihlambulula noma yokuzelapha ngamakhambi ukuthi yenze komunye umuntu angayiphupha ephuma lapho lento obumnyama kube kukhomba ukuhlengeka kungenzeka ke uvele umuntu njengamanje ubhizi nge-cleansing noma ubhizi ngamakhamba athile uyafutha uyaphalaza uyaqhuma uyachatha uyageza uyiphuphe kuphuma la kanti kusho le mithi yasebenza ukukhuculula nokususa lamathunzi noma ukudiliza amathunzi onawo noma ke lemkhuleko ye-deliverance isebenzile
Yabo, ngesikhathi ukhulekelwa. 5, ngokwenkolo uma uphupha sendaweni emnyama kungabe uphawu oluhle uma uphumile kuyo leyo ndawo, ngoba lokho kusho ukuthi empeleni kukhomba isinyathelo sokuphenduka, ukusindiswa, ukuzalwa kabusha kanye nokulahla izono. Ngoba se-Efesu 5:8, ngokuba-ke kade nani ngobumnyama, kepha manje ningekukhanya enkosini, hambani-ke njengabantwana bokukhanya. Kwabasekolose 1:13, owasikhulula emandleni obumnyama, owasibeka embusweni wendodana yothando lwakhe. Siyabonga-ke besibheka la ukuhamba endaweni emnyama, noma uhleli endaweni emnyama, noma uzama ukuphuma endaweni emnyama, kuphumeki, uvaleleke khona, bakuvalele khona. Siyabonga-ke.